Hey! Muthibe, bayang kae? Ba mo thola. Muthibeng. Ubaliswa ke. Uyangidina yes. Ungidinela ukuthi uyaphila. Goodman. Akam. Sithi why wenza lento yenzayo? Usile man. Usile wena. Wayenza lento. Wabhiza abasadi wena. Chaza istory. Chaza sonke istory. Chaza istory sikumamele. Yazi kwenzakaleni Goodman. Wezethi. Sasithola shama drinks savumelana futhi nakhona. Nyamangala mani lokunithi Navumelana ukuthini? rape. Ingako ngimangela. Navumelana yini? Umelana ukuthini? Savumelana ukuthi okay mina naye namhlanje sosijabulisa ngithola. Thini ngesex ukuthi wena uhlokobala lena asadimela. Ngiyaxolisa abantu abadala. Uxolisana ukuthi uyi rapist. Dumelang hle guys, especially batho ba bomme ba nshebileng tsatsing la kajeno. Ke a tshepa hore di profile pictures tsa lona di purple. And ha ke bua ka purple so guys, ke refera ho gender based violence. Ke re bona physically, emotionally kaofela bona. Mamelang batho ba bomme, ke le jweditse hore ba ke kgale re abuseiwa re thola, batho ba bomme ba shapiwa, batho ba bomme ba etsiwa ntho tse ding. So guys, ke batla le tsebiso hore kajeno bonang ka di 21 tsa November mo le mo matcheng re kaofela re emisetsa fela bomme re ba ke phansi nge gender based violence, phansi ke a phetha hape ke reng la fase. Phansi nge-gender based violence phansi mfana nami ke mntakwethu mfethu ezumjida ngithi madoda phakamani bafethu masisupporteni abantu besifazana kudala zenzeka lezi zinto phambi kwamehla wethu not ukuthi asiziboni because ngabodade wethu laba babulawayo abadlwengulwayo abarechwayo beshiye kanjalo ezitratweni kudala yenzeka lento so I'm saying nge-21st of November ladies we are behind you and ngiyathemba ukuthi khona amanye amadoda nawo azoyimela lento lena sibe together as a country. Because of ntwe ke tshong guys kuri mamelang lona bo malume lona bo abuti lona bo rangwane bona bangani ba majita ke lona le re tshepisitse go bona ngwasa keng ska hale le basadi re tlo le hlokomela but haibe ke lona ba le rilisang haibe ke lona ba bolayang gona haibe ke lona ba re wisetsang fatshe le reng re phileng jwang bathong ba modimo so ba se ba keng ne ke re fela re emisaneng ka this thing re making sure ka di 21 fela re bang tshong A1 fela ho mathiweng re bone go wa se ba keng South Africa mohlomong or mafatshe kaofela akaba eng a better place ho sna nje fela violence Somunye abusekayo right now esize ngaye lana so ngiyacela mfana sisebenze sibe phezukwayo because nale ndaba esengayo mfana ngiphathi grand yinye izinto kumele sizitophe siyikhanda. Thank you. Ngiyabonga kumkani. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got today, and that's exactly all about Josie Pasco Blue Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. So guys, today ke ngolose ke my sister Mona, pele ke nka nako ke tlo mo bitsa fela a tla tlo joina a re jwetsa gore lebitso la hae ke mang le gore o ngolletse eng kopa fela le emeng hanyane mo le ska movang hobane ke tlo gutla le my sister. Yes baby. Hey guys, ke gutlile hape le Osis Lindile my sis. Kopa tshotse di viewers tsa Josie Pasco go bona hantle wa go ngolletse. Ke le ngoletse hobane ke utlwana le mofimane o bitswang Mzwakhe. Re jotse sebaka one kaofela. Ke ne le motho le ke motshepile, ke motho le ke ne ke tlanka lenyalo le yena. Jwale empa yena o kile advantage ho nna. Hobane re utlwana ho tsamaile mo le gore nna lena ne tshwantse yena a nkemele 21 years then ke mo re tla etsa dilo tsa teng so re tsamaile ra ya ko ntho ko motel ha re ya moteleng ra ikutlisa menate ha fetsa ha ke motsebele go nyamaletse ka hana jwale o entse sa sentseng a sentseng a nka advantage ka hobane ke nwele re nwele msho like from 6 to 6 after mo ka motsa ga motho dintshang a ga ke sa ya ko toilet ke atla isala ile So o reipile hantle. o reipile pa So itse o tswa lesiyo. tu itse re fitla hoteleng eo ka botsa motho ko receptionist go etsetseng a ra motho o vetsa re ke atswa ke kala makoloi ke sa lo tloba tšhelete isala ile molebi Le first time ya hao ya o nwa le yena le gore o ye di hoteleng le che ine le ntse ya o qala hobane most of the time re etsa ka tlung re tsenje ha re tsamelo e khutlisa monate ha i one nje mo lefatsheng kanti yena o tlanka sa senkileng. So ha ntse le dutse ka tlung most of the time ha nke try on advantage ha soka o ne ha qala ho ya ka nna ke nahana o se maybe o nka dithethefatsing yana so hobane o na le ne le motho a normal mara itse re fitla mo moteleng e o che hai o na fetohile a change nje. So how to wa mvele motho nyametse ha bu next o try lo mo phone ke phone voicemail WhatsApp o mblockile Instagram o mblockile Facebook kwa tshwana kaofela ho tsona o mblockile hohle. Ai o se bona ke bothata bo too much but then he ska ha no tshilo re make ile sure le Josie Pasco go tholla yena so love us Mr Jones ke kopa removing please ya le kumkana retse because of
re mothotse ke ne ke se ke shotsa ausi ke re like batho ba bang ba sele wena lovers so chong and my sisi ke batla le batho ba shebeletseng wena especially the virgins in most of the time ke a tseba gore bo ausi mo hae neng le na lo jotsa bashimane ba le reng le trial ba le something le bona re ma virgin and stuff but it's tshwantse le avoiding alcohol le na le bona because of motho o tloa o sa tsebe di intentions sa ka wena keng o tlo re ke le virgin I understand but ha se o tau e banka advantage a qetela sa hore ipila o sile mo because of yes dinga makudaki but bengifuna ukubuza umama mfana cause angithi mina ngimbonile my brother yimi lo bengiyomcheck mfana lo muntu ngithe ngimbhekile ngambona ngathi ipharanyana nje ngumjito ngathi umuntu obhema mabo ma drugs ngesikhathi nisajola nina bekanjani yino eyaku-attracta kuye my brother bekumuntu like budi alright ne since ever siqala ukusebenza like everything changed mangimbuza ukuthi okay njengoba sendlini nani akunakudla kunanathaya anginamali kanti imali no ngithi find out umngane akho wani ungicipha indlebe wathi ube mama drugs so kopa botsa something about endlini akunamali ne lidula lithiwe wana le date lena kwa kaka wane mme waka oh wane so ko wane no tla o mochakela skantsa re ke ya re gutla re ya then ka di weekends if ke batla sleep over asa o tshwara next mme waka next yo ay my sister mfana sike safika kulana uqashe khona le ntwana nje bra okay le ntwana mina hayi na one day na man serious ngeke size ngawoni iyadelela musilento wayisi ke batla mo bona no isala khona la cabanga uthi ngifika lana bekuyisiphithiphithi nje kugcela bonyawo phela no ke batla mo bona man Koko kwathuleka ngoba hleli kugcwele la knock sure kunjani come on kwenzakalani bengicela ukukhuluma nawe ngaphandle please my kwenzakalani boy kuphi siyehle la peace and ulokuthi kwenzakalani hloyo phela uyamazi sisi musi wamutsiba ausi ke kopa uthowe man ngifuna ukuma grand khotman la hloyo remo hey muthibe bayenkai bamuthola muthibeng ubaliswa king ye khotman uvela wena ungadodala ngathini kanti ye uye kuphi ubalekiswa yini kanti lo ye lovers athi ubalekiswa yini Mr Johnson ubalekiswa yini kenzakalani mina ngiphume ekhasi sister ngisijwayelanga zonke lezi ujwayela ukenzani ukirape ukhuluma ngani sister hayi ungathi ngikhuluma ngani kusa man awurapanga lo sisi wena khotman ngicela ningiyekeni ngikhulume grand kenzakalani la sho silindile kenzakalani mfethu ushiya umunye umntana wena man icase lani manje mfethu umgcine nini silindile angisakhumbuli ukuthi ngimgcine nini silindile umshiyaphi obvious kwamanyama khonje nyana so umuntu uyithwaka lidi ngisho wena usele man obalela eng my sisi mujotso ukushiye kuphi lona ushile kwa motel ko dropo atama yabesala nyamethi ayikenelise fela kwayo sakakena se why uzithathela wena bangakuphanga wena ay sister ungakhulumi ngathi bowukhona la uyangidina yes ungidinela ukuthi uyaphila khotman sithi why wenza lento yenzayo usile man usile wena wayenza lento waphisa abasadi wena chaza istory chaza sonke chaza istory sikumamele yazi kenzakaleni khotman wezethi mina nosilindile la obviously bezizwana kahle ezabantu sijola sivumelene grand saphusha kahle unyaka ngilokhu ngimlindile nani sasithola shama drinks savumelana futhi nakhona nyamangala mani lokhu nithi rape ingako ngimangela savumelana ukuthi okay mina naye namhlanje sosijabulisa ngithola ngesex ukuthi wena uhlokobala lena asadi maka khotman sivumelene ikhayakisi bafuna ukungenza muchibe munkengi nabasuripa basadi just says kabeka bata ki ngidlali khotman I understand ukuthi we rapist ngikhuluma nawe menza umyeni understand khotman you are not a man wena usene you are not a man lena nosilindile khotman sivumelene nyamangala mathathu ngimrepeat asivumelela ngithatha advantage ngami ungirapile uthatha ubutshitshi bami kithi bafuna ukungixohla ekhaya ngenxa yakho mzwakhe shiye nje ngilele empedeni ungasiniki mzwakhe why uvumelana nobani bengicela amagazi amashudo angagcili igazi lami igazi mzwakhe benivumelene nalo asivumelana bekwenzekeni
motel wathi kimi masibuya la siyoyijabulisa siphume endlini siyoyijabulisa ngoba abanye abantwana bakazuyijibulisa wena Mzwakhe ungazosibhora yes uyabona wena uthatha advantage abafazi ungazomdina because Esukukuchazela ethi ufuna uchaza. Isitori kani ke uthi lalela Mzwakhe lalela amanyani mayisisi ngikhuluma nawe into straight eyenzakele mpemani ngicela ukukutshela grand ukuthi kwenzakalani mina ngikwazi manje mina ngimangela ukuthi ngibambe ngamawashini ukuthi wena uyangicaba Mzwakhe azange ukuzodlala lana uzange istory ozaziyo ozwebantini awufuni ukuzwisama mina esami yini sibuye motel eJozi Mzwali sibuya khona Thusa umkhakile uspike idrink lami wena Mzwakhe uspikile man imakuqala Mzwakhe imakuqala lalela ke if wena uthore ibhanga lo sisi why masithi savela ubale kubalekani wena Thusa amakhamera lezi zinto angishoyelanga camera yakuthusa ungayenzanga into next ko ngikase ngishoyelanga zonke ugcina ukumbona lo mntana ugcina ukumbona the last time uyasha ngithi ukuthi eJozi tela njengoba kade usibhukile ukuthi sovaya umshiye kanjani obvious mina ngivaya ngiyobona awuthami ngiyangithola awuthami agcina ngicela ukuthini asithi second location savaya second location azange sakwazi ukubuka uvuke unjani uvuke nini Mzwakhe inkinga uthi uvuka negazi umntana la nekusasa eVirgin Mzwakhe ukudlala ngathi yekudlala ngathi ngoba uzosirritate okay ngiyaxolisa abantu abadala uxolisana ukuthi uyi-rapist istory esiright ngicela ukukhuluma istory esiright abantu abadala udlala kabatho mme ngiyaxolisa abantu abadala umuvele labo ohlala khona sengizokuthola la emajokojokweni la angimuvanga umuvile musi angimuvanga lendawo yazi ngithathe kanjani ungixoshile uma stand la angilwi futhi mani umuntu esifazane umrapper wamshiye hotel angilwi izinto esilwa nazo time na time wena wadiyenza ngiyakuzwa futhi manje lamasimbo wenza yini futhi mani lama ngithi ngizama ukusichazela istory sami uzama ukuchaza ini mani ukuthi uyi-rapist ngikwazi na wenza wonke intombi zakho shuthi zonke zinje ngenxa yakho wena man ngifuna uboshwe Mzwakhe ngifuna uboshwe lento oyenzayo ungayenzi ngoba Uboshwa wena wenza ubukhulu kuthu wena makunqume le totorozi yakho ngoba ikwazi ukusebenza isebenzela bemsebenzi ngehongo Mzwakhe angifuni ukuzenzisa amaphoyisa yenza the time uyifaka wena adakiwe okumenzela bongacabangi Mzwakhe yazi uyanyanyisa ngizothini kumama Mzwakhe yazi uzothini uzothi uyi-rapist ngizothini kumama mina bafethu hambe babophelele utotorozi yakhe ngazi ukusebenza maka wathi babathu wena Mzwakhe usilahaka ene uyang bathu why no some ML abethe 21st ubani no uthi ba wochokile Virgin senza nayithwe sister ngiyaxolisa why sisino uyaxolisa so uzenze ibonile la kule nto le ubone ini la basubuhle bendoda inkomo zayo bot unemali lo mfana ubuhle bendoda yini nayo kodwa uyaphanda inkomo ukhuluma ngazo usammela musi usamthanda namanje angimbeli bot senzeni simiyeke lava sinaki nyonze nje ke khathathi abuse abathu babo methi macha kuphathamela umshimano asimthathele ingane lava sare monkeng tsamela Mr Jones nkang this guy 110 awuna nto uyiqalang next wena awuna nto uyiqalang next monkeng lava silisa menglen abathu babo me uning ba abuse wa itlo fela ning theo ye Munkeng fan realene maponiseng o sele o hey guys ke soka kitine ya so kitineile because of guys this thing tshwantse hantlantle itle mafeletsong wepa batho ba bomme ba abuseiwa wepa batho ba bomme ba tsala ke ntse dingata ba sa gone go fela o ipuella and top hloko gore ha motho mme a re no go wena understand how tlo re ipa motho mme because of wena o na le power yena o feel rena ke motho mme ha masculine ke kopa le stopeng batho ba bontate ba shebileng this thing ke kopa le stop and so ntwe ke tlo yetsang mshimano ga monka realene maponiseng because of ke nyontse ke tla le bona in the next episode guys ke a le ratane yes baby o so ba batho ba tlo gona o thola justice ha re tsamaeng